keblay ya pi barok keperlo jonga te hakana video nganika ya pi gumno banle ladaka reel jong pi kangan music right te ningkong phila pan klik ha po Facebook te klik profile jong pi banang ta klik reel banang ta sa klik hang to review need review phila pan klik hang to te page kini kide ki reel ki ba ngat haka music right te phila ban klik na ito dot lately singa bhawat nam delete yo kata ya ke view jong pi replace ka audio continue batnang ta saap sipang bukan sloganet te phila ban ji da kino ki sur ki bapi ko ban bu te man ji da to te update audio update te nga nam delete na namar nga ting yo kiduna ki views te ngan klik biang sakani ka aru ngan le biang komju dengan klik biang na ito idot lately pet ngan klik nang to ngan I replace audio ngan klik continue bat nang ta ngan sajit biang da kisur ki banas ngan I biang kaju asur ngan klik nang to dengan I biang update te kadang sloganet ap sipang te pet kani ka balai ru ngan le biang hi komju pet ka to ka balai ngan le biang komju ngan klik hakato ka reel bat nang ta ap kadang sloganet wat ikerki te ngan klik biang ha ito idot lately ngan klik biang to ngan replace audio biang ngan klik biang to continue bat nang ta ngajit biang da kasur ke banga sengutana te ngan bu biang da kan kaju kasur pet ngan bu biang da kaju namar ka reel jonga ka ya habat ka to kasur te ngan bu beda ka to kasur te ap sipang kadang sloganet te pet ngan klik biang hang to ha update pet ngan penbet biang ya kasur kumbang akwa pet hadian bang ladep ban penbiang ya kasur te ngan sa klik hang to ha update te pet kapat long dengan I biang to replace audio ngan I biang continue kaslo bahakanet wat ya kerki phimdai ban delete mo ya kini ki reel ki balong kumni phimdai ban delete namar ka khate ya ka view jong phi te phila ban chu replace kumni ru kala long te pet ngan replace biang pet ngan I biang te update biang phile ta kumni ru kala long te pet ngan adep le kani pet ngan bang te pet ngan klik to bang te ngan let biang sa sisen need review te pet kala aja tangkup ni ka along kublay